Neb adru se wo bewu. Obofo ne friend Azuriel. Owu obofo mu yensia. Normally dan your friend Azuriel. O konkremu fo mu Quran mu a your friend Malak Amwat. Etubo so obi bewu an o kekensa. Ehu se bofo na begina ho. Ye wo go, ye wo Lucien, ye wo Saham, ye wo Ash, and ye wo Ba. Omu nyina ye wu abofo. Na de odi wo manimu no, your friend Azuriel. Wo be ye honhom no. E de akọ internal resting place. Ni akohwese. Eho no. Wo betimi akoho bia. Woni pa wo say gam. Every 24 kopem 72 hours na pampanya start na ebem asai eto akese enufu akese watermelon yeah tiri wiki akese 24 to 72 hours na pampanya ebem 3 to 5 days na nipaduana sister from green na call Sompa FM wo dane afa baby etokro bia na nsu afiri ho na niam frase na epiapi uhunim ene wasom onipa wadi na wotwe ko o mowire ebetutu o mowire ebe frase tutu na wotiri nwin ebe woro bosome na afa honam ne wuro firi kafe ne ho wawadi bosome busiafo edia ena ye ho se yenya bibi wo ho eti ensusu ye mema ye ho so na bibi wo ho na de o mankwa no ono ne Awurade. Days active decay wonipa wafri green aye red wo be pro wahuru wo be pai na watche skat dia be na fedie wo mawire na watche po na brampa na wo mawire tutu na watche pe na se we obi a Bible says when nipa wu no wanyam sie papa wo pomba kora ho wfaso e chen say bia wakowu ato baabi ya hu ansie wu ya fo anto adaka man ansie wa emfie num ese udane netie tota netie wasa na se sheda do shada kam ene esie wu dia ene emfie du kopim du na fedie kra emiri ko hu na bia na abu agum na tun se nipa ne oba na na brampade hu hu ane toma no ene kuho bibia se bibia ewie ma wani mra ho so se wo pe wu Sompa FM wo pe wu 5 to 8 days what free green about red uhunim enso na emade ye mo boche bibia ye prontem se si ehun kwa doso ensuo so we ho entu susu ye ba beto aba
susu akakapin semne akese semne me na me wo wei na me na metimi aye wei na me na metumi ama wei asina papa mame owo ho na nkwane ni wo Bible say wo dwiri ya fama atomadan ni go a ya wasase bi wo ho a enye ni pansa no de asi na ne monte yesika ko de wa man nkwane nya wo a papa bi no de ma wo wosra wo powerful ya wo ye ene ya azuri ebetumi a visit nyina ye tie sompa azuri ebetumi a visit na wo beji wani sopa wani so betew na wo gina baabi a wanka bi anhim enti brafom na ye hu say ya hoho ne amanfrafo a transit point ye twam ye wo baabi ko enti yesusu ntiati asase ne so sade ye dia sade ya maame gift do nko bo onwom no o se asase ya nam so ne obi dia etitiati aso boko na wo twam na owo ho owo ewo wari kipo na ma wura tutu mo wura betutu afiri ho na fe oni padua no ewro na abra po wo bia wo a wo proper Semi koja wow. ese wo ma wani ba wo so etore bia we nipa bi no mu nsam ne wo mo transit ne niam bia wo mo ya wo bu so mo se na enkwane ewo ma na enkwane wo mo dia na kimi kasadi ensese yebo se yen ni ho a wantumi nsi yen ni ho a wantumi nye na de chi no wu okoka kire hwan ade ba chi no wu ebetimi yesi enti yesre ema ahobrase hia emema ahobrase hia ya wo ne amramfrafo asase atisu ye transit point ayetwam enu nti no mama wo hunu sede woni pa wotie wo ba bewu don hwere aduronu nan kopem adurosun mienu na pampan start ibam na nsa kopem enanum na wahuhuru wa bloti afa wo yakese enam wo twe kopem enadu ye frɛ no active decay wa free green wa ba red baby atokuro bia ehura be bo hwena no wa sei wo be paya dole moa etito mo ase polina etito pia ni akasa kire mema my lady awrade yankopon nhira wo ne da yi so me chia yetifo ne ahwefo nyina no kure ni na mewura ho yie pa ese ntine se ade ba ko a mesuro wo wiase kese pa eye wo wuo mutie sofo mame premaini ohini ni adazo obia tie o ai me hu wo wuo penti no kwasem ni wo wuo de yakopon bokan ni pa ho na enso ebre bia no da bia meka me se ade na bekum eno ne ade ese nipa idi ka adwene ho yie na wuwu nso mpo ahefa na wokọ eno so ya asem kese pa ai da ho enti yehwe ya brabo yie na wobre wo hoi etwa wowuo na busa sade na ebeku wo kura se yale bi po na bebo wo Sompa FM ansana wo befam kura kopum se wo bewuo no na wobre ne amane a wafamu no na enipa bon enipa ye bon ankasa na bra wo bekwa hunyehim a wo ben wo wuo ne de na kire se sabe mpredua sa wa firi nipa kura te biam sabe wodofo kura ntimi ma wo nchen wo makura ntimi ma wo nchen eti ye ka de atufo se drubre bia ye mere ye ho ase ahobrase ehia enya mi wo we mi chen we adaka tia na no amu na obi a ye de obi ato emusie ye hokora na ye de obi a beko eti ye yade a ya nwini se wo wuo e wo ho
na wo wu no kwa de wu a eno po de fine na he na wo kro baabi a wo kɔ eno so hia na sɛ accident mpo na wo benya e na sɛ bempraduasa sɛ wo nan mienu mpo atete e na wo ba bɛsi a wo dadam e na wo nya obi ma ne hwɛ wo mpo a ansa na wo bewuo no na bra wa bre no enya no bi ni enti me de kasa kyerɛ ya maami bi no mu a sɛ bempraduasa mo ma etu ayɔnko enum sɛ be nubɔne enum ne ade maame fa wontuma ba oyam na kasa kyerɛ wo ba no na enye sa wo ba no wo bewu amo aye mobɔ enti maame kasa kyerɛ emofra no me sa kasa kyerɛ wo ba bi a wote awade ase sɛ duru mmerɛ bi a mɛma ye no omo te ne susu ntete wo mo na ye be ya mɛma no ewu agya ye ama ya ye mobɔ de wawu kora de wo kɔ na ye ne yete asase yi so nsusu e bɛma susu tete wo yere na niema bi amfa ni tiri mu ama maame na fa ho adwendwi na anwu wowu a bɛma wo bɛbrɛ wowu de no kwasɛm ni sɛ de Nyankopɔn si bɔ kan nipa ho ne de eduru mmerɛ bi a ya na emu oya me di ka asɛm bi sɛ asɛm ama me wura ho yie pa because me hu wowu pen na wo baatan so bewu a eduru mmerɛ bi kora na wo bewu a wo hu na wo baatan e bewu a wotimi su Ewurade me mai me kai bre bi yare bi bo me na me koye surgery kakra na me free theater bae ma hunu hwi biem na me da ho a me hu me ho se mawu ana nipa ebo wura ye fie na me amesa gina me funu ne ho se so se enti Ewurade mawu na nipa esu afa me sa so asma so daye na ma sa wu ana me nuanom ne me ba da ho na me de me nse keka me nuanom se Ewurade na ti sade be chimpo na mawu a de asem ne nkwala ne koka na de me ye no ene ma mu se wo wuo hoi ya nanso sa na kwanya foforo da hode e de mame me kasa kire me maami ana me nua bi ana me papa bi a wo da yaresa bia se second chance de bia Nyankopon de besa ama wo edi se wo firi mu na wo fi a edum na bia yentoto yakọ ayie ahantan dwe ahomaso me ye we no ni nyina wo bewu ebeduru bra bi kura wo be ye mobọ no wadwapade nyina wo ka asafo nyina afa na ade ato mpatifisi ya mefa afa na wo kire wadwapade enti mesrɛ sɛ nya dan a wo wuo de ɛda hɔ manipa na emom ya nwini sɛ de mpo de beku yɛn na ye wu mpo ahefa ne ye kɔ enti wo wuo de nukure ni ya nwini wo wuo ho na ye toto ye nneɛma ye ne ye mo abrabɔ a ɛsɛ fata na da akye Nyankopɔn to ne nsa frɛ ye ne a ye nya kontapa bi agu maile pole na eka no ete sɛ de waso da ye tententen enu ti na obi bewu a na wo keka nsɛm mahu ni pasomasi moment a bɔfo ne beba zuri ye beba de mo ho wono na ye leader wone ne mrante go Lucien Ash Ba ena Sahan Sompa FM na zuri ya no na ye leader ti wo bowura dam wo pɛ na wo bewu no wo hunu so bia ba eto da bia wo yesa wo be kasa ni watoli mu ti ama wo kasa bi mu waka wano atum na wonu a wabu no aye wo se de waso daye wo so daye etitama wani beba ho de so ne se ye do si amnamu kata wo so a wo mu nyina ba afie no ni abebo wo nanim sei tobofo no be bo nanum kwan a ehɔ no wani so atew wodamnam wodadakam ɛyɛ biblical ɛwɔ Bible yɛsie wawie no a obi afrɛ sie yɛ wa yaba wɔn ba ya na bɔfo na bɛbɔ wo nanim sei etie hɔ ɛna wani so bɛtew sɛ na die ne sei na me tikam na me to kwan me nya accident samawu ɔbɔfo no sɛ bɛsen di machi afei no wɔde wo kɔ akonnwa nanim ni akoyi nwuma na hwɛ sɛ udin wɔ mu a eti wo no ɛno ti na ya ebi wa de yɛ movie na wo hwɛ a enipa no wɔ ka nipa de ɔno wo mu no kura wɔn te ase ɛde na ɛkɔ so yi adam ka sɛ nipa ho a wɔn nti onim baabi a wɔnam eti yɛn to yɛ bo ase na ewiase ni Nyankopɔn hyira wo na ensɛm bi sei no ya na
ayiase na ya na yɛtaate ayo na Awurade Nyankopɔn nhyira wo sɛ ɔde wama ɔman Ghana ne wiase awie mmerɛ mu sɛ ɔde wo bɛhyɛ Sompa FM. na okenkan Job chapter 14 verse number 1 ɔse onipa a ɔbaa wo no ne na yɛ tiaa bi na ɔhaw ma ɔse onipa wo nkwa na etwam te sɛ sunsum na ɛkɔ a enyina enipa wo nkwa na te sɛ enhwiren anopa fɛfɛfɛfɛfɛfɛ ebedura nwumrɛ na akusa bidɔfo mesene wo ne mekyɛn wo ne nyinaa no watwene ho sɛ ebere bi ba wobɛda wo nsɔre biem na mebusa wo ɔn sɛ wanhunu kwan a ɛfa so a yɛwo wo o dan so a wohunu kwan a ɔfa so da na saa na bere bi beduru wo kura no wanhwe ya wohunu na my lady baby na wo narrate no tworo no mu no yɛde wakoduru hɔ awie na hɔ na asama do bebusa wo sɛ ei I be gentle nso ahodwo sɛ yɛn nketo ani mpani nyinaa be ka so bia ɛhɔ na asama do bebusa wo sɛ wo ana wo so yɛ minister MP wo na wo so yɛ leader wo na wo yɛ he ɛnɛ wo so ahodwo sɛ yɛn medɔfo ma yes adwuma wɔ sika korabea pɛn na sɛ wokɔ sika korabea yɛfrɛ account bi sɛ dormant account my lady ye will be more mu sika da bank na busuafo nim wawu but de ye prapɛ nyanti obi betwa ne nkwa na so ntam ade a ye prapɛ nyanti no obi kura so begye obi nkwa firi ne nsam but de ko wiase a sa ne ma nyina no beduru brebi na so eni mfaso ma ye biem Angela na obondin sɛ Azuria no wo ben ye papa that could be visit nipa ufie 70 mirafi 70 times wo ben ye pa wo di akwani abasa wo pede ne tamu now my lady who share before we busy before a very very busy angel dark angel part say onu de na dwuma no wo fe ni agrokra dark wo visit ufie na my lady enipa nam womanim te sɛdeɛ yɛtieti antatea so mesrɛw brɛ wo ho ase wate na brɛ bi ba Church of Christ for one nwumbi ɔm sɛ dabi wobɛgyina temu mu dabi wobɛhu nnwuma na dabi nso wobɛyi w'abrabɔ ano na wano yie na ɛbɛyɛ sɛe na yɛ ana asɛm bi yɛ ma werɛho ɛnɛ Kristo som yɛyɛ hypocrite dodo yɛnim sɛ IBJ ti hɔ yi suba nyɛ enso okowu a ɛhɔ ne yɛdi ne ho adanse akɛseɛ yɛdada yɛ ho maame bra gyae nuro no tuo na berɛ bi bɛba wobɛwu gyae nipa na ntene twitwa gyae sɛ wo sɛ wo bi abrabɔ na berɛ bi ba wobɛda wo nsɔre biem my lady ɛnɛ wama nipa pii yɛni aba yɛ ho so sɛ wiase no yɛ mmɔbɔ wo na wote wɔ sɛ sɛ abatoɔ no ankɔ ama wo a ɛna ɔman ne bɛhye wo na wobɛhye ɔman ne nhye ɛnɛ mmeranteɛ yɛba yɛyɛ pɛ brabo wo mmɔ bra ti na wopɛ sɛ woko no na sɛ woabɔ bra paa anaasɛ woatumi atu anamɔ bi didi ma nipa bi mu di abɔ bra wɔ society no mu anka wonyɛ saa nti yɛbɛserɛ sɛ nipa mmerɛ yɛ ho ase na wuo wɔ hɔ my lady Nyankopɔn nhyira wo bi emri bi sister bi yare na wo obi ene ne kwasori ana minimi ku odaga koma so ye dofo ena minimi ku ko tajima holy family se ko eno ye ko na mehu se ne honhom no ayi gina ba ho gina so no gina ba ho en why say ti pie pa na maka che me ku se kre ya me empa ebo ma anya dia sister so me su bi wo se ama dem say ye ko ne bot ne honhom ni gina ba no ho
also ye show me ai eyi honhom no gina ban no e de nsagu ne bo na nyame anadwo na sister ne free mu Oh. Nana Brampa emiri bi me sodaye na me kum asede o yale na wawu no in a dream no ena ya catch am say ni show no na ekọ na obi oni tachima bia from tachima holy family to sunya kwan so no nya sam ketoa ena daye nim mi tibrika ko show no did share taxi sada no mi revida sada be share the ba hospital many so team is am a Genevieve and I dear my Nana Brampa bibi wo wiase o enti tobo ase na wa brabo a wo bɔ no eya me sana na ma brabo te nana e to da bia eye kakra bia na ma tena se eno ase mi ko fie ntempa mi dwale ntam na me dampa so ena me dwen da mu no nyina dia me de ma brabo no ye me a me check ba bia me di fo eni ba bia me di bem eni ba bia me to sin na e basa e ma wo ba fom e wo niema bebre ye tete ma wo ne akasa che me my lady be dase nene wa ma me wrapo ene me wrapo papa se nipa nim na wie ya my lady ka na mo na wa hyehyɛ o niema na so so unim wa wie ya o kro na nka niema esu na di wachi my lady nipa mo bo sin bibia ade ba ko my lady masua na mahunu ni se aboampo sebe aboampo hu wonfaso esene nipa ka bɔ no ebewe se ye gina ye na ka abo aponche wa hase ya emema beti mehurafura bru se yiso akwa de akofie na nipa so ka akra bo nipa na nke betim de na kwa yar sabia no my lady ho na obi so ayi phone e video e de koto TikTok nipa nya accident no eti my lady nipa nya akakabensem nipa nya dwesem hantan mi wo we me sene kasa ba kwa na mi suro unimme my lady wo ya hwan my lady wo say nipa no wo hwan he anamonsia da ho ma nipa biala onipa bia so bewu onipa bia esu bewu eti nipa nya hweyie ni enya akakabensem mi wo we no enipa hweyie ye besre my lady abatu yimu yi enipa bi betimi de won say si won bo se me san koyi amame a se nam de beba na de de beba no wunim de bekwa akobiwie enipa etwam se sunsum my lady nipa etwam se sunsum da bi me gina soro ha sei na me hwe nipa ekoba etire nko na ekoba so obi anko no nanim my lady nam se ti sa tire ekoba na obi ananim ti ye nyina ye free wo amen fufuro so abehiem eho nam sa kai mi krom papafo bi a me beto won enne won nyina ni wo ya yesu ye nyini bai enti e besire nipa se nipa mre won ho ase unu obi wa adwuma mu asebe onye wako a bre won ho ase fama sa nipa no ne ye nyina na ye ntena somdwe no wuo ewo ho my lady owuo wo ho mi suro sa de we si no obi a se me papa firi mu na anu ipa na mi hunu se owuo owo ho na ne hu ohun so nti ebe sira nipa nyina se my lady o mo mre won wase nipa mre won wase dwe ni ahantan my lady nipa bi ye dwe o se wonu atimi atoka my lady na papa bi wo ye krom na ne ka be si honom na do sa ko fa ho o ma me no papa nyina beje o matem didie o ma mobra enso sa papa enne my lady o tedem o sika so ntimi pia bonten bi enti nipa hweyie na ye mre en ho ase na wo wuo ewo ho ne nipa soso etwam se sunsun my lady me da ase
agyia ti nante boko na sase ni twam abusua ye mmerɛ ye ho ase ye nyai se ye kasa de ye nsesi ye bo na mena mi wowei na mena mi wowei na wobetimi me na me kasa na me command the angels na me command the abofo eho na de wo man kwa no wono so won kasa yi yen ye command the angels na abofo ne ekura yen na hwanhwan na nsam ene ebetumi ato osoro mu ena asase be pai papa ubetimi ewu ene wo mo ayamo mutumi oh Debbie man pacho anope ewie yi emi se wa ba happen ma Rose ewie ya wasan be ene se Mrs. Tanis mama ne niema na o kan asem ntotomra no ma antini tine wo se ne toto de aka anse da na obai me se no wadi kan me akasa e na o kan ti me onse obai na busa na eja won so wanti ase esa na me si ye din no se me fa me ka ho na eno nti ne ma me bai yo nti odi aba pasha yesen me de ene me de bottle for na be ka ho ti aye 5 brand mo be sesai Sompa FM. Dear Wayne, me name's one look on Hodia. you ain't any near Danasi. Your mammy had been so secofo. Or a New Jersey, America. You, Danasi Pima, my Rose in Amisha. Why? So, already what brefache, open here. You, your mammy Rose Giano. Yami Shirano. Not just a monsoon, dear, and Tiabusian for Susu Huri. Susu. 9310548 931 ye kwa homa no so netena se na de wo ye ne hu se owuo ho nti to bo ase bra for why na wo bo ti se wo dwene sa dwene no ka wo abra bo ho ebe mo hu se ahanyo dia. Hello. Epacho udi yenti o. Epacho ye frame to me kasa fi yeti o. Na nsema aka. Je koso station jan komisa. Unya da zo amasantima. Asi. Yes, hello. Already. Yeah, Joe. Already, Pizarro near me, God will keep you. Pizarro into you. Already, I will go golden charge vibration for police station down in Cheo. Sompa Nkomo there, who found Comadia, who is in other days and puzzle. Now, I didn't have to shower. And then some of that for the back. That's the next day here, or what year, and that will depend on where they are over call. Name of call, the problem that you're the don't have some. Translation, or those who could be a human or follow this man. So, I'm going to Asia, and I don't identify the first one. I said, it's a little way in the possible good level. We are what I see. So, it's a good idea. I will be able to be not selecting here, no, it's a same idea. No, Chinese can how do you move? You everyone out again. Young can you say, oh, it's my own swap. Hello. Hello. Edofudi yenti. Hello, media na na ya. Ichiama wile. Ya joso. Mi se nyini sha na so ebra mi nya 3 years ene ya kache mi se me papa ewu. If you me papa mfoni na me hu. 2022 me ma mi nsu film. Oh. We are sending them who they say, "Oh, a kind of brabo and a bribe because who will be being while with me. I am an assassin of the Wabanquem. Now, Yaman will refrain my any part to be saving prayers. It be behind your refugee war.
Yama me kiadon ko sebiu. No a plan is a yeda ya betune swaba. Whenever in fully that people school as you intimate to Abama money. So in tea in was say you wouldn't say we yo Saturday a cotwaba, be around Wakotwabano. But why don't pursue wood a home with me at Twabana you will be by who knew my pie Nipaneba Bay. Mamma, the amazing and say, I am for Donin Kabumu, the Fanco Twabano. You need your baby so, a bias will be a braille, my Ghana, and Damas. Hello. Hello. Pacho DNTO. Yes, madam, and I because I feel so. My Yarabe say a fit and a friend. Kafra. Now, I did a friend say, or more Yakas 7 and Tabayan could be 2 seconds, and Uncle Gaddy. Nothing, Uncle Pomo, second chance, say, Fabrasa Atias was as one on the show movie. Or one and a home, and all my cases 7 home. Now, I did a friend Yakas 7. So, when Uncle Poo, you Bonnie and Wakas 7 at your own. We jump the show. In Sinipa Casa, or when you say, we are no, in you or we are no, who be able to listen and go on. Now, we say, it's none of our woo you ho. Now, come to you ho. I said, Mampoma, and I'm a from Poma, and more time. Or say, young Poma, the second chance. Me, young Poma, the second chance in the view, and I'm an old cafe. December 2023, May 26, bring a done amount for every number. Me, Oma, me would your name. And then young Pama, second chance, I know Casa. Maybe an hour, one Yakas is a young Pama, second chance in the Fasatra. In Sinipa Casa, or Muhi. Sinipa Yaho. It has a pabra, Radin Shrow. Hello. Hello. Obai Maudi and you. I try to send a million because I see serious. Into now, Mama, do Casano. The Dahodi, Nami, to composition near Mammy Jmo Hospital, never acquiring. I saw that power share in Nippo being a car accident. I did your mother burning low, no show one Mama. I thought that Nami the son who says, you can't remember. And a Bible kind was the entire both for your man to do. And son and a one number. It's young man, my also, you have to weigh a media. Again, I was moving and Kayan say from your cock who are. And Kaya Kaya work one son and a one number. Mamma, no me show. So the time we have. I am see a money. I buy a hospital. Yes, that's a hello. Hello. Pacho DNTO. Hello. Pacho DNTO. Hello. Hello. Hello, bro. DNTO. Hello. Yati wonka o kasa. Mama, Ya Joso. But so we didn't want to question. And let's go to one fellow said, we are well, she cried of her. You don't call you and to cry over to be a group of one came to almost as a war contest in a way. Now, why we want to mean one for answer. Or put you on the know when one. Hello. Hello, man. My radio, me wa ho fa sia mi so. Je sa bo makai na me ku adon ko pa. Na mi sira o sa o tu e fo sa. Me se de be aye mo mama ya wo so wi ase. E da me wo be ka se fi obo ase. Yes. Hello. 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 Hello, good afternoon. Afternoon, DNTO. Yeah, I'm you, bro. Make a sense. Okay. Yeah, you're my around. I can't remember. Nam Sepa, so ban I can't be near accident. I can't be near accident. Never should know about time. If you win the Nimuna, I bet you from Nakana, but for this, no one knew.
Mani ye fufu. Atwa to one I do say the thing has a flat that you can't have the so. But also quick to the car and forth, I will quick to the new affected was one I've ever been there. Jim one cassette. And we are my miracle. My command, but you see me, I remember four. Mama, Yanisha, and council. Hello. Hello. You rampage Udi Yentio. That's why I'm doing my thing. Yentio. Oh, Mammy, as you want to do up with Papa, that's what I want to see. I will send you a key. And you know, I'm not so young. I want to see the guilt will be between our brothers. Now, you're going to want to for a month to now, what you might be calling, what you do, already some of the college, or Sheffield. The money of family will have diverse clients. And I had so much like a plumber. The contractor from a new past name, years ago. And you are waiting to Manson and Market in the about saying, but didn't be about it. I don't think I was supposed to be about the pen. Some of you know, or not what money come up go and not know why you are about to opinion the bush, opinion the now, Diana and Nicolas in natural house, I don't know. No, what of Salcon is the way on the number. There is no one. What's in your mind? You have to say, Otimoto soon say, will coffee you. Futuro keke. A synonym. The Akopiman Yam and a Conwo. Hello. Hello, ma. Good afternoon. Afternoon, DNTO. A friend I don't get a free Yo. My reading, I mean, sit up. I mean, so on the money, yeah. Any parents, you, baby. Any player mob for city and well, when you can see it. Bye bye. Bye. And for free, you chat. Hello. 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 Pacho DNTO. Ma'am, Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, my first name is your family from Poma. I'm from Poma into. Ma'am, Pacho, ready. Because you may be the day to Mama. The Rahu. The Rahu, Papa. Said the only about foreign economy, meaning this hour. Then was secondary school. My coach school, my phone, my best year, but I was there. But I was son, the material to go a little. Nakaka crab in my course. Mrs. and go, yeah, putting this one you, yeah, putting the sister, one you. So be able to point there and day years. Now, bet you. Man, here, I am, after that, no, so like that for me, no crack. When you know what they want to make a chance, on top of the Nipa, and Nipa, my man, to wood, and Yam so my second time to my Saba, or to my brother, and be good ye. I make a man, yes, drama. A man for your friends. Case number 1. Rita Adokuma. I know free by a swami or a complainant. Respondent in so Isaac Tepa Bronkrom and Onuso. We won't any back. Ya bet you may be a. And some say ya and shema. What are you called? And they are war. Ah, ya bet you and some say ya. Your Bible crow be focus ya snap when a casapreco. Edianape. My patrol Bible. Coin sorry. I call divine power. Van power na me be adwuma. Pejante, any ablo. Bodin.
Pacho, a friend Rita Dokuma. Mikra Bible. Mikra Bible. Sasama making. Sasama making. Maneso. No crankwa. No crankwa. Minitro. Minitro. Onyame boame. Onyame boame. Yeah. Edia na esi. Man Pacho, me were a brandy, a been a friend in so Isaac. Oh, yeah, one day. Me Pacho. I wali pa. Pacho Debbie, a fee as a audience alcohol busia. Momoche na amamlene amani a wode beba. Oh, ye dieni. Pacho frafra. Eno no so ye dieni. Frafra. Na say na mu nyina mu firi kuro ba ko mu kuro mu kokan. Na yatina ase ne wo mamu nan, mamu miensa opa man, opa ntafo man nan. Nti me wo ntafo no ase na wa start ye enema bi a mani nje. Ushia no. Me shia no bra na me go school. Shia no 2010. 2010. Na wanga say so mfize. See am 29 years. Na ushia be ma 2010. Tie tifiri ma ushia no na wo say. Ana why you confused? Me pacho Debbie. 2010. 2010. Hey, ewura. Oye wadwena ati enye ho. Ushia no 2010. Hey, 2010. Order. Emo asemuni. Sabi. Say, awale boni amenkola nyina adwene sei. Ememu akwa mo de mo nam so eh. Hey, mo be wu o. Ushia no 2010. Now we share 2010. Now what say? Then time na me wo 16 years. Na me gina JHS 3. Ah, we go school. Wa he mu so de mu abi ko. Mo se mu de ya motane de. Me se mo. Yo, ka say. Eti me banyin say me ba panyin. Ti school no jaye. Jaye. Ena me ko wo ye. Ti me wo first song. Order. Boko. Maledi boko. Fase frako na. Ene ya wada. Ade. En kwanki to amu ko school 16 years. Di anka prache di fa hu ben. Ma ha mu apie se frem. Minima de kro. Aw ma ha mu yo mu da. Asi kira tomu a e wa tomu sa. Ana braba. Maledi. Adia. Maledi na dia duro na ade o. Adia na ade. Ayedin. Ene say. Maledi bi ana yanto aduane mani ni ofie o. Enu nu ntia Maledi. Enkra no nyeze bia o mu na ye o mu de keke. 16 years. Bia na fie nye. Wo ko suku. Bia na fie. Na de otwemprana nana. Fanyansa to ho. Nanka bo. No wa je suku no. O masem ye different. Ka say. Bokom ne bia kona ni. Bia sie. De besi. Iti eba sa no me wo first one che na me san nyim second one. Ena mbe nti mbe wo ye na me se ne. Hey. No e de adwuma. O ye straighter. No aye na adwuma. A wapon ne ho. Usia no. Master. Ma woni so madam na nyame na me ne akoda wo. Tu sia no kuro be so. Pacho mi sia no bonkrom ha. Tepa bonkrom ho. Na we ho na wote. Pacho na etine kurase. Ono wo maame no papa. E na mo bonkrom na kurase. E na wo sia nso yi. Bra yi nso okuru no so. Eti no no ye straighter na tepa ho. Bonkrom ho. Jo. E na chese wo back town na be hia no. Yo, kasante. Nti eba sa no me ba wu mienu wie no koye me ho ade amamre kitu bet enye ni nyina sa so den sa ko hu bi tato ko atoto enkana ma nyina akeka ho akoye Pia my lady enkana ma de da no kunkum bi eni de na mi ni ho bi ede ye nkwa kana ma enumoda to wo mu Ni epito dia mano no sada huri asadending order in court me boa Pia my lady unni majuma no my lady boko ya bajumo boko e ma yu e mo ma me tumufo muntie ma mu ati dadodo no so ti akonwam sex givers no was really penny no was any say we any na dia tola aso ya no hwetenten eh boy dia na sem dia head no order in court ene yawo Rita yan ko eni komo e
Se ba sana oye me ho ade wie san betina ye no. Na afere na was start ye die mempe me ka ade no oye den ma asem me ka o onu wu mienu wiye no satam se na nufu na te agu me ba me ba cha asekete ndekete ememu wei pia nyan fufureni family ka ben people Jadi bosume na flat say the train atwa faso water bam bam ya lali bam enu ni bani se na chia wato afarko mewo mabejumo my lady boko kesi asao fana kesi madam my lady boko Ghana for maiwa mahebu omuzo muntie futuo emu de frem hey betrase give us enso tra hana blay metra ati na ye be fa ha kuka be nti wo tra ha na kwa na give us no de wo ye no sam ama no kwan ama na me kana sem no no ansole ankwa obe pira me kola sexy ma net say passion nyame adom na mo nso ye boko ne de nyame ase wa hwe wa di card ato asati do ba koto aba ana audio uko je wa vitres onto aba oh da tonto aba so beto ade omunyi na be the same thing na ene obi nso be kwa akoyi bi amam nti eno no so yi de wo mpema wa no problem wo betinam me hwe wani mu a decision yale kakra be ho decision not for me not also to vote okay. It's also a decision on itself okay so me want me break kakra me na sama du nkomo na ko give us well yema Ghana for akwa ana baba we nka no ho asem no patcho there yo my lady hey sexy give us wash wedding wale promise hey na ma no ba nka nkyere me na wo dey flexing for life one person baby aba be how okay necessary Matthias yan kwanu anu ayo na adwen ye de ho ba be twitwa abigel ma etu twi form se ablokoko no ye de ho ba be twitwa na wo de akwa akwo ma wo de ka ho ma so na yanyi mo my lady nya sam ketu o simple ya ye fatal was my ready yeah ni afim so am tete ma mu wa no mu do ovulation no am de atoa wom wo de ho kana was bra menyim so you careful nka yeah yanko yema Ghana for akwa na yema wona hamfa marasancha manager to mon Sompa 93.1 live on Sompa television moti enka awiabredia na ye pass through near the apomodene nkomo if we give us Herbal Center kwancha for penny Dr. Solomon Kwabi ada ano na docs ye misa se wa apomodene ho nsem at saying na enyempa rest assured say ye more nkomo in fact within the next 10 minutes na apomodene passion kwa wo pe no yakopon benamien so na wonsa atimi aka no kroje yenro ahodo enum awo edwa so emu chichiu ene ene obabedi ho enkomo ye bebo nkomo de afa give us Herbal mixture dry eboa na boost immune system malaria and afa typhoid and so betu ase and so de free winipedi ene mana afa join this and afa give us P capsules and afa co capsules and so eboa na mema one more the offend say erectile dysfunction koko ni amama ya woni pedi ni mo low libido we oba we ya bema watinka sem and so ekofom no na eno nso atimi aboa na apagyamu ye na bibia and so akofine and so the amount me shaman compromise on your health or the ane say ene okosa how mahodo ya mabobo so say yenu no esana or the ane so be fra ye on 0543 222 470 0543 222-470 na wetemini na bonkomo na pomodem passion kon a wo pe no yakopon ebenam yen so na wonta enso atimi aka no kroje na bibia ko fine na de amani pedia no kan national so say baby e tonro bia wo man Ghana muniti true pa and Herbal shops ahodo no kwa insist say give us Herbal mixture adro and I give us P capsules and I co capsules any amount for bia say e di dwuma to say give us a mesro menji original
givers no na efedi dwuma da bia meka se givers ye ba mfie bebre nneoma mienu obroni se ema ye exceptional ye dance we fra foforo ho enso ene se ye se ye nto adone keke ye to adone de ma ono na ye kire nneoma hodo a wo ya emo nipadua no na wabomode atwon ho de afiri ho ebi ho no ma unim ebi nso no ma unim nti de unim no eno ena ene ye boa wo na ye de apomode ne nkyerɛkyerɛ no enso de ama se ne ye be ya ene okoto ye no ni bi na de dwuma obenya value for your money na afa aduna ho odin pa no won so wetimi ehu sanso ena afa ye se ye mpese obeye de friend se selective justice ya ria hodo ebe ni pedua ni mu ne ye mpese obeyiyim ene obi nya kini problem na oda dialysis so na oje ayahwa aya na ho keka no eye hwonko nanso so obi enya malaria typhoid na ase join this odidi agro wan hwe ya na obra enso ye enoma bebra ye bu ye ni egu so oversight out of negligence I say enya hwe no eno na wan hwe ya mesho ebe cause havoc ese enso ediama unipedia ntinoma mieni we ye koso push agenda na ediama o de bia meka se oman bia akode afa ne se political instability menteme ho ase ntokwa nketwa ne akese fracas ahodo ni nyina. The last point of call wa brede police for akọ monument mi anso ano eya asrafo sanso na woni padua no no the last point of call the last defense minister eno eya wo immune system nti we ema ya tia say wo immune system no carry a majority shareholder abo woni padua no na kase di dwumade titru na Nyankopon bo ni padua o di immune system edua ni padua no enso emu no o di dwumade titru ashe immune system nan sase oni their friend is recognition and identification of diseases and infections nti ne yare ahodo bi ebe ni padua ni mu no your immune system na dwuma se ne ebe ka yare ahodo a ebe mu no na ko ade afri honom ana afesa kipi data anasa record nti dia ba pen na ese eba foforo no anasa ese eba biem no ebe boa na asa ade afri honom nti obi honom abon se wayare ache with over time yare ni ntimi nko eyedi ntia and I'm saying the immune system no ntimi and identify yare ahodo no na enko enfamfiri honom abia mekanfo givers herbal mixture adro enso ede ama se ne ebe ya onom bi no components ahodo a ekefua nansa na ma wanya de friend say a complete healthy immune system no atimi enso aboa na edisa adwumade no hwonko enso ede ama ene bone marrow a complement system a white blood cell and after with time was onum givers about mixture adro no na eboa na boost na your general well-being adro enti mesraw memfa yare nra bronya bosome mu yakwa akoto aba yes indeed no benenya hoden hwonko na epie na kwa exercise say o franchise said yawo we see a pen no enti men compromise on your health obefraying on 0543 222 470 0543 222 470 na watemeni ya na bonkomo na pomode mpashon ko Nyankopon be na mienso na won site mi aka kan na channel to say baby eto nro bia wo man Ghana mu ni titu pa enso en herbal shops ahodo no kwa insiste say ope givers herbal mixture dra entontomeda home na watemi e de adidwuma time for the yare na etu ase enso de free woni padua ne mu na de bia meka se ne kofa by eye salmonella typhi wonom ye moa wonom de yare a ye fene say typhoid yare no enso eba eye nipadua ne mu enuane ahodo a eye contaminated na ho nte na ko nipadua ne mu no etime nam so ma wonya bi nsu a ho ente na germs ene moa enso ewo mu no eno so timi e contribute emma ene yare a fene say typhoid utime nya bi nti de bia givers ya advocate say ansa na aduane be ko nipadua ne mu no enam say aduane fa a lot of unhygienic processes mu nti ne ho behia sa obano ama na ben yi sene yebeya impo semoamoawa enso ewoma ebetimi ekuna na se ebebrase sensuo se woto e de efra bonten a obeto de ne quality no enso e wohwew se yefia wode adro bi a wogidi ese ebeti nsuo ho ansa ne wodi agoni pede no nti give us said de bia kan ye nto adro ne keke ye ton ede ma hono na ye kyerɛ no ma hodo a onso betimi ayese ne yebeya ene yare no emma na sempo wanya dada obekwa akoto give us about mixture adro ne bi na won so wanom na aboa na typhoid yare no etu ase enso de afri mu ni pede no mu ede ba de na ebema ma ho se menya yare afa ne se typhoid da wo ni pede no mu ote abofona we nyana ebon ka ye sanso na afi diarrhea enso de na ho agimu uja wonan sebio na of constipation yamutim prolonged headache we nyana enso ebon ka ye ama wo hu se no kre
when ya rare I friend is a typhoid ya really be only per diem to be give us Herbal mixture a draw na one of Samson after malaria it was say wa bra female anopheles mosquito and so a cow na or the plasmodium parasite and one of the go ni per diem and I'm see ye fiend do one our system ni my ideas and tontom and a pine into onum give us Herbal mixture a draw na eboa na any plasmodium parasite a female anopheles mosquito e de agu ni pedie ne mo no atimi aboa na etu ase and so e de afri ho no meteme sew memfa mapomden ho nsem eni agro gia number freyen ene mo enkomo baby eto nru bia wo man Ghana muniti 2 pa and Herbal shops ahodo no kwa insiste se ope give us Herbal mixture edra and tontom eda ho na watimi ene ene di dwuma ye sorry so would give us P capsules and I give us core capsules eboa na mema one more the friend say erectile dysfunction no etu sa how na se e de afri mu nti ebe generate moja e de afri woni padua kwa friend say arteries mo na se bia ba obement no hobi ho no ma impo empemu nhямudi akoso no bonse na ho hwa asase ejodwo meshaw onom no na eboa na sa how no etu ase e de afri ho no de bia meka se fie bebra one jadum broken of homes na honum na sha ase free se be ma ntimi ndi dwuma na ira fa na chi na bia eba wom na wantimi amfa ncha no na emotions akla na judgment or the hwahi or sankwala no onhwe omo mesro memma bi enye de ben ento sanso na afi kokko ni amama ye woni padua no nyina no etu ase aya afaduro wani so ya ohene wasom aya ohene naturally or blood vessels na stretch e be ma se bi uja onan no na moja ewoma mesro onum give us P capsules na afi co capsules na ebetu sa how no enso e de afri ho no what the full nutrients na nipadua no epe no age SS1 na enye na wase barbon metabolic waste and intim ema no e pianing na wo your ba wo ye be ma what think asem ekofom be sure no give us P capsules and co capsules na bibia anko fine and from our finally on the 0543 222 470 0543 222 470 na wetemeni ya na bonkomo na pomodin pashonko a wope no yakopon be na mienso na wonsa enso atimi aka ne fine bebe kacha doctor samichia no doctor Solomon Kwabi sure beti o say ya on your ability kakra patro hey doctor okay bye nso Mrs. Betina yadakam I'm in Fetchero. In Fetchero, I'm Fetchero. We need to know nothing and fan come. Yay, Blackie. 2010. 2010. Abraham Pamuni Sadiane. And Ukraine sweat yatia. Hey, yes, Simoni. Oh, that be Sebewi. Hey, yes, I didn't know. You're making out to hey, I said, Nso se pa sa be we na adoma we na obebo nsian ase kire sei order in court my lady wo so de na de nipa no kra wakasa order in court e de ochire Abraham pa sharp and down ha twen wo sha tade Abraham my lady ade nipa no wakasa order in court e de be order in court e de be order in court e de ochire order in court na sa adoma no no ya na ede ade ni bo no ye de chema adwuma makatu ya na my lady also be I shall see free yen asam no maka asam no kwa maka was it 2010 na order in court my lady fasi mate fasi nso yanko sister unya won san wa do san nam a wo do san nam na nka asem ni ensole nko san twum so atie ko hu na ho keka wa na ntumi nkasa sore ko ni yampon we wo kasa enipa wo te TV so wo san nam nsa wo na wo hu titi hu etiti hu e dia dia oh madam Pachente basa no okowale ba ko kan ho ani nyina ye wo ho oba be wasa akowale foforo be kan ai ni ai say yempena twen no ne wo ho enti bi wa weekends no wa ba no woko sa eti we ni ba no woko a sa de san no okofo ba foforo be hye ba ko ne de enti ba sa me kwache no ye na na nyina na mutifie ba ko nyina na tifie ba ko 16 years akola uko school wan ai entertainment prefect fie de wakoto ano ka say etewa san mi jaye ko me maame mo ho fa me satan ma wo mienu no ti mi ko me maame mo na obeka say
Sama jano dia me fa nkola ne ma. Ito obaji nkola ne mienu no koi. Na me san koi ko hwe me ma. Ti eto what was still dia wo ya na wo ye minu so be twa so. Wan twa so. Ti mi jano ho ba Kumasi ha. But na mami bi nchen. Wan ko school wan su adwuma nso. Na mami ndi mi tu adepam. Oh fine. Iti mo adepam no mu no. Be me be san na ko onsu adwuma no. Me nuru ho but ba bi ekeka ko no mo am wo hwem ne mo am tie mi. Mo be hu se be kwa koduru ho. Bude kasa. Nti e wo ma na edi Christmas am send ya me ko hwem ma no. Ti mi ko ye no na obe okopa me ma mo Chelsea. Wasira omo a de asibia. Omo kan kire me na. Oswata mo beto kuma fe no why fe. Minja maninka no waje bibia wonye saa biom. Na saa tam no oba ba ko na me ko ho no nso agyae. Nti opa che na me ma me so ma me na me wani che no oboka na de me atu adwuma ni. Ti omo kan ya de se ma me ne beti ase amama ba. Ena o se ne ka ma me na bobia no mo ka obetia. Na wa mama ba. Ena oni ma me kwatena ka be manim ABS ka maame ne kan ya wotua ye de. Nti mo kan ya no dis okoyi ska na ode ma penyini ba ko no de koma me maame se ska ni no mo maame mla. Ena uja adwuma na wusia. Aso obede ode metu adwuma ne mu. Ena uja adwuma na wusia Kumasi no. Na asa ko okuru beso. Ena me san akọ. Bronko mu ho. Ena osan no kodai. Ena asa wo foforo. Saa tan ko me ko ye ma nyimansa. Me sa kwatena ye be tu. Jese wo ja ye adwuma ne sa akodi na chi. Esa akọ wo bi ka ho mebo a. Aledi wa pain papa. Me ya wie. Wa pain. Jese wo dwen wo mo ho a. Wo dwen wo mo ho a. Wo dwen wo mo ho a. Wo nti ase o. Be ma ye wo basa. Wan fiu. Wa fo ba foforo. E ma kola ba yo nti se ya hyehye na nyina amamu. Wa firi sa ama ne awem. Yet wa betu adwuma. Ena me ko he. Ena yo sisei. Ena wajaye. Yo kwasai. Iti aba sana de wo ya na wo ye. Iti mi sa ye se mejai. Iti mi ye se mejai na na hu se nyinsan san wo. Neja me de ko wo ye me wo ye ntafo. Me wo wie ya so no start sa ne masam ne bi me kan. Obi amakọ wo ayeye me operation. Ne me nya 6 months. Oh yeah, me send me ko na me fa me man sesa me niam. Oche me bo mi tia maya ase. Ababo. Na me ko da hospital. Ababo. Enti aba asa no o se ma ko. Be ma yo basa wo su adwuma. Wa anwene wadwuma ho adwen kote ho de. Ese bo twa ase. Enti aba Ma lady wa ben ampa. Me ja ya me ko so won hwe nkola. Enti na won hwe wo mo. Na mpanyifo mienu na wo mo nchen no na wo hwe wo. Ena me de no ko tepa waju. Ena mo frɛ kan ya no se busumi bia obenya 1.5 na ama nkola no. Nkola se no be ma 1.5. Afo no mienu no. Ena mo kan ya no ayi ewurade nyankopɔ. Opanyin ni se 2 million na 1.5 di esha. No see. Eti aba sa no na debia me ko ha atansi eno de ma wo mo si bosum no onye ti wanka sare je adwuma na wo ye ba sa ne ho no wagina ba sa wa ni ti fie no wa bie sport na me ti a bia ba ampa cha ti na ye nam so kalomo eto na me no enam na kosua nyina eton eni ese ne no so ye kanama so na no akrama na mpa na dia ma nambe na wo no pia aponche akoko no wanu akosia so eni ese me ma ba ho ne ye ba oto anu so na ni bebere enso Isaac se be ma tawe bi o hwe order me may abai well cute come on yo kase ase me ko hana u ko jiska na ne ya ojine so wasoka mu so wo ya onfiu jisu wa ye wi eti bu osa na ade esa I was say mitwa so na me kofie wo kwa jiska ko no aduane no wo ko no wo ye ka onwie ya onhwe engrofo ma kogu prison slave trade ni na slave trade in the Ghana for my wade mo da so slave trade ni yo na ade ba kwa me say wo kokra na se ne mpena to onfan se ne mpena ni obedidi watem obedidi watem sakoda ede wato adwuma mu wakwala wo ko suku 16 years a wan sura kodi kwete entre
we say what to adwuma ma wan no asan kodi echi akwa ya bo twu ase de wa hu se wo no onye obi ya ye tumfo a mo se mu de da ma ha mu no nya bie ne adi wo mu na de simu ne sei Malady wa ben bibie no wa mo be tijai eno anse de twi animu ne hele na wa fimwa ko fa be wo mu ma bie mo boko ma bie mo yo ka say enti yes antina me ko hobiem tama ono apɛ no no diska ama obi sɛ ɛyɛ uhu me wife afama no ntina me tan ko ho sa biem nti me yeye me ko hia be ma foforo ena me de nkula no ko to school me de ya na ma pa adwuma foforo a me ko ete se wana be ma foforo no de bi na sa ono so akohia no so kosi ani e ba sa na me man papa nti ase nti no oye ntamutie wo san ko fa be ma no san be jeje o say also wo san ba so be wa obaji nkola amba so be wa obaji nkola sister wasem no wo ma ayanikum wa maso be ware mi wo say onya me na makofa be ma foforo nti waje nkola waje ne ma na wo kofa be ma no sa mama mlem ni yenya o say me e ba sa na wo tetem na wo bo me no me de kwato me wo fa na o ma ye ko si ma okoye me ho ade no ye nkosirim ye nyina so ame ade na aba na ye mo awai enti ye kokan say me sika cho mo say me ntimi awale ni bi tata na me yanko fa be ma foforo no na me papa mo say o mu de o mu ntimi ngu awale no de me ye bia me onye nti me kwatena ho sa no ba sa no me fa be ma foforo onu so okro mu ni to abaje nkola ne sa no na be ma no to hu sa no hu sa bia be ma ne da so pemti no abaje nkola wa hwa no akwan bi no no so je ma chiridi ete ba sa no me ka che me busuafo se omonje nkola no me omo se da ye kuro mama mla nkyere sa enti o ma anye nkola na ama me ntenu ntina me de abaha ye se o ma no na abaje o ma wo pese o je o nkura no yesen omo ye nan omo nyina o be ma no na wo se so ye de adwuma me ne maami bi na ti wo so ame na ni okoje nkura no de o ma kwai me han dan a me kotina sister hwe nkura no mo mfie sai empayifo an panyin na owo mu no 11 years o mbetumi atro papa ho ena ketwa de otoso 10 years o betumi atra ne papa ho ena nketwa no 3 years o mo ne bia nketwa no 3 years fo no ena bia na no kura no se wo nya adwuma wonu obi neti enti se be ma no na wo ne ntem ne nye na ema wontumi nkohwe akora na ene ye beka na bi wo ma wakohwe wo ma na nyame ye wadom na tutu na asi ba bi ye wanya adwuma ye wanya ba bi atena se okwaje sa nkora no wo no ba wo mu ye huri wo simani so ese manya ba bi atena ena me anka sa ma hai dan no ena me anka sa no me se ma san ye afuo kakra e wo body e ne nnuane ena ese me san ye boko Rita why fu na unya cleaning job wa onye enu bi na meye ko bi pe bi a obebi oni fie enu bi na meye asa wo obi a umpe ho asem ana wonye wo betra fam full respect me pa cho meye na faada na me ma asem ukun wo doku sa because ka ono wo ye na dwuma oni oba na teme boa sisi ane de ema no onye oba ba ko no one neti first one mma ba miensa na 9 neti ase we be di weekend we be di 1 week no woko we be 1 week no bia akwa na bema o bema nti o de bia ma difference a ukohu na be na twato akohwe wo ma no krane de eya na mekọ ho no ohu mi se me pa cha o da be ni twato a ukohwe wo ma be 3 months ni na wonko ho na wo frɛ no be ma no frɛ no me frɛ no kura onfa nje se o ma no na nkomfa nketo ne ma na nso wo be pene ompene de me ka wa ompene ani agire de ko guide en abrampa we ye ha ye ho nkofrɛ no fon so okay adwada nyame ya dom na ye to abawie na bibia ye kama womla ne mfa ne ko guide ko se tete because in short I walk and obey be mo ye tawe mi hu no so be tawe ne kwa chi bawe wa ha be kekense mu a kire
Oda. Me pa just stand a just by. Didi peche. Dachi my fortune amon chen. Echina ye nyina de ho jim. No gidi kra. Ya wa ponche. Ye de ye nkwan ya ede. Ye de ya bomu. Says opia nyi bi bronyan. Ye was stew. Bronyan. Garlic and ginger. Bronyan my lady. 100%. And one ye didi. Bronyan. Jai. Me su ko domo. Me ameba tachi ma ba be didi. Se no abi na ade be ye. Me se meba ho. Eno 19th ye ko odane ba na se ye ko didi a ye be didi dodo. Etimi pa cho osi we no yibia monosodium and no artificial colors. Edum pampa so ye papa jema bedu stomu ubenya bi ba bi e ton spices bi as. Fo ni kire ho. Ubenya bi 0243535025 offsist. My lady adro way. Your variant sister draw tata. E meba bi adi ho adanse ye se. My lady adro anywhere hunu bibia. Said the almost ya kamu asem no. Almost obra yo munye bi kokwa jibi. Akola bia ye de na wura skuma ba ya bia wabu ni se bia. Ya nyi bi ma no. Offsist. Me patro a midpoint pharmacy for eniema pa. Ye ya ne de medma tablet in suspension. And so malaria drew ediaba 0596607858. Haxa mixture. Aye dro and then the capsule say obia nkonkwa jibi se wo yam obo ano hyehyew ni nyina ye nkonkwa jibi udidi a na ginegina obo ye nkonkwa jibi na bedu ka gina mu pa chaw oso pe axa mesha and the capsules wonu mu a wo yade nyina say wo sanko ade ase atu 0240238310 Samsung for se or the Galaxy A06 aye phone 1499 bronya nu bi ne yeto ame adofo obi anfa na ni nkire ho sa enam wei ya wode aden ne de emre ni nyina bi bronya nu an ye di die 0544444453 me pa chow faith homopathic clinic enuro nketua se wo yade yeso se den aduro kitikiti betu ni se ye ya wa hene makoko etimuwa fo ni kirem Elizabeth faith ni kuru fo ni kirem wo mbe hwo hum ni hunam nyina da 0244583859 Liberty Conference ye ko akobom paye obi anfa na ni nkire ho Jubilee Park bro nyai osi we ye community one aye we obi ade na ni nkire ho bread akwankyere minister kwakuja si tonyom minister Moses obi anfa na ni nkire ho minister Kwame Jedu mama Esther ene mama Esther nyameche kan ho na onyame mfa ne bonus ye nyina ye kwa akobom paye hallelujah we aye Lawson Beverages Company Limited Cedro way esimu a echinam den wama mema nyina aye mema anya akukudro biem e wo dem wo mu na so antibeki baby a obi adofo mi chia wo kwan stronkosom 0248619999 obo Herbal and Medical Research aduato adumanu ekwa na ye wo fo ani kire ho fo ani kire ho ntina fie na emu ye de ye nkwa otimde gu esu ohie mu nom enkwam 508 meko Canada meko sesi New Zealand metu abawie ana meko akosua de also visa o ticket ni no be fu ani kire ho enkwankwanche ba bia fu ani kire ho enya wo bi abije mo metrase Sarakoba Unisex Boutique bronyai hwa ne yakwa kototo ntade abusua ne bowura ye nyina da de ani kire ho na wanya obi bia preko ye si form a ye ko ho koda ne ma mpani ne ma material try suit jeans khaki ene kodro ne de keka ka nyina mpempra de nso benya bi ewo ho ye de ani kire ho obi amfa na ni kire ho 244797215 holy mosquito spray no ayen tuntuma duro ye di spray dem sakasaka eye ananse ebia ebetu no afri danim efie wura ni nyina be wa na behwe ntati akoko ni tuntum won benya bi Leicester spray for 15 minutes ansa no watimi Leicester Ghana ye pamocha odede na amode ba no why Leicester Ghana amuase na koko tobi 24-hour protection bronya ye tobi de akoma ya dofo obi amfa na ni nkire ho 302-235-295 Bishop epemprande bronya ye kwa koto asomade eye chei eye ye nan de tu ye nan ye sisi ni nyina da bronya
Your ice time room addition. A Honomoa Obianco to Binton and Jenny Doffo. 85219. Ebusia for ya ho ho bi o hatew emusa wo kwanso ne ntu adwumadi so pacho mo montrase madam pacho be akasam no ai pacho madam udin pacho midin de Mrs Mercy Owusu ansa yo antim pacho udin pacho me se Merita o say ewie pacho ewie de boko ye ma ye wo so am constituency mu MPP for ma ye delegates e na ya kan ye ho abom ya tikuo ye ku ni din de no kredi ma ye no kredi ma na ye no ye si ye di no kre ama osun kokuro kwa amanwekuo no ye di no kre ama Dr. Mahmood Bawumia na ye di no kre ama ye papa osei chairman sabonsu Sompa hene papa bi ene na ye Mrs. Irene osei chairman sabonsu e ma me Sompa hema na ewie a ye di no kre ama ye ankasa ya de hina ne ye nua be ma maso ofosu buache e ye so am MC asem na ye ka no be ma papa na ni unyamti no hu anibre mpacho enti na ye maaya ye wo hai na John Dago le onga ho me pacho ye yekuo na ya tie nti we nye party ase me pacho da bi ye party ma de ye ba tie tema ye party ma na ye tie ye anda maso ofusu buache so am MC ona bibi oso ya sen enti awie yi me pacho awie de hu ye ha boko boninim ate se mo ma akunafo eni enyanka mo ye o ma do ye kakra pacho mo am John wadawro munyi bi mu ha to ngano no mu ochiro bi be kase ye boa so mo de bai kasa sister o de o kasa enti ye se ye nsoso e mama ye bobo ye ho ano kakra enti ye pe ye ntoma kakra gu ho se ye so ye de ba na mo de ama ye ma me akunafo no pacho enti ye ntoma no e ye 35 pieces pofa aduasa enum e ya de kro me pacho an sa try say ya me pacho an say ya ani akunafo no mo ya wale aye be wo mo be nya ntoma de atwa kwaso ye pepe yo ni radin shram amen ye maye unyame mfamie kwa ma bible se de ohunu mo broni mo body afam awurade adwumaduanan ba ko se nkyira ne de odwi mo broni hu awurade beje ne dabonim onyini hye na tamfo a o pe no ne nsa enti de ma yesu o tamfo bi pemu a amen onyame wonyimu hye wo mo nsa da amen obema nkunimudi a mo pe no so mo nsa ka amen sanse madwe mo brofo inshallah inshallah yo enti de be biem ni twato ba pass wa no ayo meka we dey pacho hini de kaka mes meka say we dey buy because of yeku no ba yehia peace asumje on the 7th na yekoto aba no adwenche na yekoto ba ye pagana fo ina cho say yesre omo on the 7th December no omo koto number 1 enfama Dr. Alhaji Mahmood Bawumia any PCB and MPB a ono so won nchi bi ono so number 1 omo na ne ban so gina ho to mother wo ma yesre omo okuma si jom so amijom market for na ne ha adwene kakra ne taxi drivers any social drivers buses mpie no mokoto aba no nto number 1 enfama Alhaji Mahmood Bawumia no meto na ado nyuma pa waye ne so se ne be ye di nkunimdie ebebre Ghana until we are preaching about peace to say asumdie nkwa ne fa nkoto aba no unyi ante wase no nchese ne nkoko oto aba ne wi so abrafie eye kaka ne bekan akọ yekotie results ne fa asumdie mre Ghana nyina because Ghana ehia asumdie pa ya das Ghana de ehia asumdie pa ebo nyame mpa ya je nyame adi se ye beto abawie ama Ghana koso aye ne Ghana na muko bi ka so bedwo bi akwanya ho e pa twa akwanya ho e pa twa se de yanyi hwe ye do ye ho ayenye atinye ya kan ye ho abom se pese ye som osono kokuruku amanwekuo no anti we de MPP nu amuku na mo ta ya chi ye Sompa hema Mrs. Irene o say chairman sabusu ha ne na boma so kosubuati nti na Sompa hema papa oba awi abonimu e ma me de onwu da si no kwedi kama ni hutwase sana tie sa you your friend Jenu MP re ba ko pe kwedi ma ye tie omu
no credit ma ye di no kra ama sunu kokroko ama hwekuo no no credit ma ye di no kra ama His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia no credit ma ye di no kra ama Honorable Sompa Hene Seche Mensa Bonsu no credit ma ye di no kra ama Sompa Hema Mrs. Irene Seche Mensa Bonsu ma na ye di no kra ama Honorable Maswell Ofosubu Ache Swami MC yi papa na ni onyam ti ne ho ani bre pacho ebeja mo kwa wai yo anka wo so e da mase e da se me pacho papa fo am wa MC am me fa ntoma ni nko ekunafo a ye be wo foforo de ani atadwe fo wa bi on to me loko degeta emsiafo emse so mpacha de guso a ye koso a ye gi ne ma de ma ekunafo enu nti onso betimi di odie aba ne enoma be ne fefefa abawa ne we oma anti Paulina tonte hu na me de again kura se de na de my lady ma afoforo my lady me da se efutuo de enye den ya ye be koso a de amamabunu no de obefa de on fa nsoso eyema wono ankasa na susuan pa se akoda oko school sebe wuni ma wade ho se mpana twen kura wuni mpana twen ho hwe na ya de na akọ hu na wale mu ensem bi na wantimi anko usuku am obi abetoto mrade ene na akotena mo akọ wu mienu ko hihye mra ma ai eno ne kura akire da bia me ka me se wuso a wadwini so o wunyini an wadwini timi nyini anabe kwa mefre na me yawe ema ya edu mra bia mamo maye nhunu mema no ne ho ofe woso wa 7 pedia so timi ne me da enna woni obeda ne ntua school fees ntua dan ka top rot eno ne top rot eno enhweba enti duru mre bia mamo ma ahode no ensesa ma adwene ana enyi ma adwene emoso na momfa mo ho ma mema no bebre last minute na wajao na wabrabo aye basa enti maya ya mama mani na ho e wo saa ekwan ne so ebia unsuso sa woni ne te na sasetena ne nkoyie na nyame ye wadom na odumfo bi so wumu samedi wo besu adwuma oba no bedede wa allow ne kra soso ne so wo soso ne so na wo saidi na chi a ene de ode ba koye wo na be chen de kane no de ye dai ode ye no because minuan wa ya funsuo bebre time aniama ankoye na wo ba ye na wo hunu se school ne de amoa yeti ase na adwuma sua na me besua obi dumfo bi e de wasua adwuma wantimi ampe wo botaye no ho anuru na wasan de n'aki no wasan adaada wo na wasan akọ ya wasan akọ wo biem aka ho sa ho ade ye sa ye dai ba bia wotifie do wo tu ye ba ma ba kokora wotimi nwale no ko sa wale mu nsam dooso na ye den no no akofa ema miensa aka ho a wo ne wo mo betwe kora wo betimi wontimi eti duru ma bia ma ya amoma mani na ho sa akwan ne so na my lady memra Isaac nso so masa ma yanka bibi mfa nkyerɛ wo Isaac nso sadi abaya yi kan ye no kora dia masa ye careful se obi ba su kwa no ma 16 years wa ma na anko su wa ma na nsua na adwuma woni na wo ye pintafo mu enan na ba bia na wodi na ba wie ne kwan so a eti mesrɛ wo wada roma sadi abaya yi kan ye no kora dia wo fon dia wa kan nyina wo se wo hia ne ma my lady e wo mu se mpanifo no dia wo mu anyini nanso sanke betimi a oba tan dia sebe woni na mu aka ono nko a mienu no so woni nkyɛn a obetimi dia kyekye ne ho wrɛ ana obetimi ahwɛ wo mo so ya de aduru baabi enti mesre sebe se kwase abuo ana wo pese obu na eno de nya ne kwan so no emema binum duru baabi a monya very careful mo fa nkofo ma monye wo mu yie sade wo nua ba obi ye ne ade na senya a wotimi kwata aka nipa be makoro no mo so mo fa nkofo ma ya monye wo mu yie kosa ba ye wa ma na nsu adwuma wa ma na nko school wa kese wa wasting the time kwa enti mesre my lady wada roma Isaac no se frɛ na ye nya no amini se so nkonwa so a ye be frɛ no na emom se ye bono na se modi ya wada roma ye fa ne fa emra kwan so na me nua so metufo se achia ne nu ma wani na ho so atenya kopon aye wada wa betena kumase wo da sori a bibie apart from abiaman ne koro no bibie ne ho aka so do ni padua be ya wunya sika eti yensifo na yire ho na ye adwumaden nyanyame ya dom ne nkwala ne bedi wo nsa hwe wo mu na hwe wo mu ye ne nyame benam so ayi wo so no wo de ama na bere wo ho ase sa wate my lady me de manu asi e pa cho manya na Abraham my lady bedasi pi Isaac baby o bia no onyina yie ehi no adwuma no
Tepa Bronco, yes, sir. Bonkrom. Onyina ye, my lady. Yes, you are picking my hello. The Almighty promises peace. He brings a peace that the world cannot offer. My lady, said na make no onyina ye. Evi say unjime mfa obi bana unsisi no sakwan no so. Basa my lady. Eti onyina ye. Me da bia asema wo kai dia me depa da bia da mitirim ne say. Eti na mema ne nyine duru ba bia no mo twetwere dan say eye wo mafunu no. Enya fine. Enya fine. Ade Isaac ye no ase wa hye ma me ani bre. Na wo hye nipa na ni bre so my lady. Koto de ani bre so de won so a obu na pre o. Obu na pre enti krati no ba bia owo bia no. So ote yenka won hwe yie na beba nani abre. O se awade no otimi biem. So akọ ma bebragu won so. Se bre me kra me sanka bi nkyerɛ. Se ope be ma wa bia sport ama kama. Na wakofa ma anka ye wasem ben. Anka ye wasem ben. Sport wi wa na ate ano. Wo so no ayi eye aponche esa no eye akokɔ nam esa ate no akosua nyina wo ma bedi eti wo be wo sori akɔhin so zo mafia no abi na didi na no mani die ya wa sori ye menti ase kra awura ho antwa yie dabi antwa yie se wutimi gya sa ne ma we nyina ho so de oso obekɔ a mane nkɔ eduru ma bi ono a obeba eti mesrew na Isaac enye se wo abanti no enkura no betima gie atim so Isaac we yie my lady ade ba ko a me pese me kama me nua ba ati ase ne se sa frafrafo awade no my lady unya ma ne be ye ho ade na ne wo nkura na ye ne dia eye be ma ne ma oba ne nya wo mabiem sa advantage na be ma na gina so e de age nkura no ma me na ono a wonim eti me ka che ne se eti me ka che ne se na de na manfa nkosirem na manko anko ya mamre bi e wo ho no obi antena ne ba bi o se ne papa se no wo fase on de wo mfa ho ontimi nwa wade eti ma lady nkura ne de se ye se ye pese ye mama mi je nkura na ma lady eye nkoto sere ene chopa se be ono so ba ton sa pepepe na se ye se ye be yusu ye tumi a ma lady won so be ka se ye amamre no se na ka se mama onye ho ade kakra na ntwe won tu abi ade ne de na otu aye na ntwe de won tu ade na otu aye eti se asantefo bia mo hu oba na open na na se kokoko na okoboy ene ma lady nya na yere no ene mini mo momle kokoko de se ni nyina masua ma hunu ni nyina ma lady me ma bin se ma lady ni nyina minim na me no meka kire Isaac se ba bi o no hwe yie o ntimi so me ha akra no se why ne ho ade na nkire se nkra no gwa so fa entafo no mususa ma lady 3 years go mususa ba ne be na ho ane be dwale no abaya 10 years se onso so wa ye fu na hin wa ye fu ewo ekura ho no ma bronko mu ekura ho enti ya ukọ se ne o ni be ma ni na wo kru no so be se me se me wo ha ye adwumba ha na wa na fu ni tika wo na wo ma ne kom do ma no wa ko bronko mu akotwa body aba ayi 2 weeks bia me ma me de niam ba ayi race course na me ko sia ne ko je bia race course aha beton ma me ko edi ti my lady manu si no mesre Isaac sa pepepe edi we na o se ye frɛ no na ye ne kasa si ye frɛ na o ma nkra no me no na ko sa wo ko hɛ na obe onka hwe me ko ha kra ompene o ka kyerɛ me ofa se omo kan kyerɛ me se me si o se me ko hɛ be hɛ nkra na de obetimi de ade abɔ me tim akum ɛyɛ momla my lady ade wo me se maame my lady ade wo mpa kese en se scratch no da so de pe abeba no anu ti no waje nkra no na ko abia ba me say wo hwe wo ma wo da so de pe no twinti ene wafa oba iti my lady ade ba ko me ma so wo mu san wo mu no my lady unim se be mo pe ma se de kro de odo no pa wo catch ne pe ma se de kro wa na no love eti no obi e ba ma wo anu ma wo no anam ene ade me ba wi na ka wo ni say my lady awura no kwa ofa so free fie ono me ka mani age ho a na ma twatro my lady se bia ba ene se de ni pesi winsa my lady bro nya se de nkankrofo be si awinsa na wo my lady kwa ba efa so pie kwa no my lady antwaye under in court under in court obi asem so afa no work up my lady bro nya e ka ho na me kro aponti aya noa ene ayi akokɔ preko nyina ho ewura munu apreku na ka ba nu abi on ya du tu akasa brampa
Mommy, na mi nsira pa, ready nsira kese pa. Ye de tira efri. Edutuma Herbal Center se ye emo bibia o hye na o sanso ete Nyankopon nsira mo se ye to awe na o to bo ase na wa hye na edupa ye de nam anasensempa ye de nam efri Edutuma Herbal Center se no so watie bi na waftu ho anamo ede amaye. Edutuma aba ewiase emfie bebre nie. Na so ene ye mai eni ye nuanom enketo enti ya say ejina ya nam oso say ye koso asa bo adutwon anupa ye dia badwa so nyina ho dawro e de akira amansan sanse mfie aduana ne akire ni no ye mu bi ye mu se amete ani ye wo ye nanso so ye ba ye nananom yesusa no adutwon de ya benom papa age se wan complaini me nanano wadana no ho na ese watobi no de amaw nanso be hwe adu ne be ma be kɔ yem no wa wutimu nse eniema ha wo ni nyina be fa adutwon abitesi so eye free honom ama ho atɔ ene de Nyankopon adoma be funti ye kɔ ni mu ankasa adutwon anupa edoso nanso bia wo na dwuma ayiye adutwon bites ene ne capsules ewo dwa so se de medical kano efie aduanan ni na dwuma edrei adanse enkwa Nyankopon enam ye maame so agi enipa binom no ye ntimi entena ha enka ho asem nwie ebia na wonim se adutwon afri drugstore anasa free system no me pesa me catch us eda so ho enfie bebe enum ni a ekra ye nheda ma TV anaye ma radio so no ukosto bia mu adura ye mpanimfo ne de wo mo nom ana wo mo de tutu wo mo pa ye adutwon enupa it is a wutie mawie na wo hwe me na wa wutimi hu se wo yem watim eniema nkoye uti pai wo pa wiei abra wadidie nanso obisi medidi o nanso so da bi me kwaye kra me hu se yakocheke enheda nya yade bia wo se jamiti paye sa wo na wo kan sa kona kope adutwon bites anasa ne capsules first ne de na ye bites nkoa na ye nsuo se de Nyankopon adom ye ma me be 5 years ne no ye de capsules ababeka ho e de se wo nsuro aduro no se nsuo no na wo pe ana capsules no e na wo pa abomoden na je baako fa kofie me pa cho enye capsules no ensa eni ensuo no ni nyina eye adwuma baako de se wo nom capsules na nom se wo nom bitters na na se ensuo no so a na wafa eno nso e de amaye ana awie wusisi ya wo yapa emu juwa nkasa wo dwene ho a wonte ase wonya adwuma wo magazine wonya obi a wokoto sorry bebrebe na nso so adwuma wo ye ne hyeda nkanya adwuma bi ye hyeda wo se disisi ade brewo medofo a wutie me na wo hye me bo mode na kopa adutwon bitters ana capsules ne bi ennom oba obu nsa enkoyie menstrual pains, menstrual disorder, menstrual problems in nyina no. Edutwon bitters anasa ne capsules no ebehwe adi wakagina mu na etu afiri okra eni dane no obi ba ne menses ni duru wono ma obu fa so saa wode ne ho enje edure ne kwa woni padua mo wankasa wonu se manum aduru enyono de na enso num wie ya na wonu mu ada ho na afi upe aduane akira kwan edure na wonu mafifire timiti wo ma ne bro wadwen ene wonti ase so nipa bebra num adutwon bitters ne capsules ama eni dane anasa fibroid kura etimi afiri ho adansefo no edoso eno nti ye maame se ye nsanmra ne me kantrol se edutwon ani pa no se de wahyemu kenan kasa ebibidura wodo ni nyina no wasan ka bom se ne first na wono ma ye aduro ma wo no saa na nen so wono ma ebe ye aduro ma wo ebe ye adwuma sonko ede ama wo me pa cho ma me fa mo mi number no emma wo na endwuma bi wo ho anasa question bi wo ho nom asem bi wo no ma pese obusa ye maame na wode mu nkyeremu ye emma wa mo mi number no 0599 415 919 0599 415 191 oba mode na ofre ye maame wo number me de ama wiso a ye maame ne ubedi nkomo number etoso mienu 0544 174 461 0544 174 461 ofre number mienu mu bia ye maame ebeje oso na asem bia opese obisa efa edutwon bitters ene ne capsules ho no ye maame age oso me patro eduro no wo pharmacy shop chemical shop wo mo ton eduro wo trog so nyina ene kra de sese no bebre so eduro de kwa achima etu hia obi a asema medutwon bitters anasa capsules wo de be ma fetu sisia de na se menstrual problem ni nyina ene dane ni nyina be kɔ ama wo ho ato afa yamutim be ma de ni kwan sa yam tim oba akra ni kwansa oyamtim ayamtim ni bi wo hono ma ha adwene pa eba eja wani su bidie eja wa hokeka nyina enti yanum edutwon bitters anasa ne capsules na emwaye afeye maame de edutwon bitters ba ye no wanfa no nko a meka se me de kokwa aduro tatahwe abawiase anam de abadwa so nti me twen da bi
wakwana ne mosua ene ode adutwua malames nso ebe adwa so na aduro we se nso so anwa adwuma abeye no ebo adwe ne yente ase so sansa ne de enim say malaria fever obi wo hono ma wase maye mredodo na nsa mintimi na menante kakra bia na mabre na emfifre efri mi say ya me patro adutwua malames ene boa ye eba ye ema sa ohaw ne nyina etutwa ye ema ye ho eto ye menu ho ato mintimi ne de ne die aduro we kura de tese yemfa na fichire wonu ma ne se ekom ede wo fifre be start e free sa wo da ho sa wo dwom sa wo adwuma mu no ne nyina ebekọ ama hoto general body pains ne nyina no ebeja maposo machika se mikoto dwe misisi menante kakra bia na meti so ne nyina no edutwua malames eno nso ewo dwa so me patro ne ne kan wo tie ye ne a eno nso nya bi na wo no mo a malaria fever ne nyina ebekọ ohonam aye omre no wonu mu ato na wo ho so a emmo no ne nyina ebekọ ama wo ho ato yede malames ne ba ye no ne yesi da bi ya na malaria ana typhoid sa emmo wa we se nyina ntontom na keka ye ne beje yare ni subi ni ade na aya na wi ye ho moja enu ntimo mi se da bi memfa tonic nso edutwa tonic ento aso sabeya wo no medutwa malames na wode edutwa tonic no nso eye mojaduro kama ebesiesie wo ba ebesiesie bema ema woni padua ye fe eduro we ye eduro wo yo ba na obu nsakra na emeye wo yo ba na tese wotimu nse moja na eduro bosomi a na ye den diama obosomi me ensansa na watimi abu nsa na nso nyinsan bia eniwa kopa edutwa malames na pa edutwa tonic ne bi ka ho ebeboa mo no watimi ada ho woni padua na nkasakra ebe fefefe na no ye maame betena ha obi a okomfie aduoso no wotimi nse yes maame da so ya baba wankasa enam nupa wonum ntia me so emu obi nka ntro se abibiduro nye ene doctors fo ya wo mo akese mu yi wo ma ne soma me ebeje abibiduro ne enso ye de akwa omo enti suji hu di nakasa me de abibiduro de me so obo ade aba ma no eno a ne kitakita ye nananom atetefo no dudo osori anopa na wo hwie bi na wo nom na o sebi oba akwa wo so asesi anu wa wofa no wofa nba ene ye ja sa ne ma we nyina agu edutwua malames ne edutwua tonic wo ye oba na wonunum bia na emom wo fa afro dia wontimi num adre bi wo ye obi a wo ma akwada no fo wontimi num bi wodi fie du nwotwe konkon ade a wotimi num edutwua nre nyina bi afa ye de meme dro so atoamo man couple capsules ye bedi Christmas adofo kwa adofo nchen na enso nko aya na ada no wadwendwene me so man couple capsules ye dura be ma wonum bia ebiebie wontini mu masebe be ma mu ntini timi so gina ho niam aya akwansidie ni nyina no efiri ho ama won so watimi aye be ma no watimi agina wona so enure ya meka ho asem nyina say man couple capsules say ye do twa tonic say ye do twa malames ana say do twa bitters ana ne capsules no ye twa pete pharmacy shop chemical shop herbal shop hospitals ni bi wo mpo a wokwa edutwa nre nam se yetete aduru anu wonnam ti no yato apete honom de ma ayarefo ma won ho etimi eto won me patro oyi obi a wo asma obaketua se ye wa wo mu ukoduru ba bi a ye fuel station bi a ukoduru ba bi no obi spray no ho a ukote cent kakra bi a obi tu kon akra nansa na wosan ba ne dan mu a cent kakra obetie no etimi ma yade etimi ka no pa me patro asma duro ne die eni dwaso na emom freye maame number na me de tu no meka bibia se me sew unum asma duro ne ye de ma fagu nsem sima miensa num ebra asma na ba pa no na no ye ba ye chebi na adanse a nkofo difa asma duro no so ho no eye nwanwa pa nti se obabi wo asma na opedu papa ama no a ma me number enam de etu edwana ma sori no bo mode nanini nkomo yade awodo ameka ho asem ne no pai nan ya maka ho asem nyina no wonti bibia se a ya ma me edu twa number ni 0599 415 191 0599 415 191 and afe 0244 174 461 0544 174 461 edutwa bitters titi nro papa no ye kai wo se ewodwa so baabia edutwa bitters and capsules edutwa malames edutwa tonic and afi memedro no a ye de nom ama adofo ensem odo aso man couple capsules no ne nyina ewodwa so medam ase de mbesi da sene ye da se mama edutwa no anfa bia ma bitters me ba cho de me de me pe bitters no matse me sira wa ya bibre ma wai na me yale aye mutim matse bobi manonom ne kakra matse mama me da se radin kan amen ebusianfo me papa prophets
kusia pia papa ewie so hwe me pa nya Awurade Nyankopɔn onhyira no ma nwosra ne so enye kese ena me ba Philip amoa se na de ofi school aba ofie nti wo hwe me live wanhwe no Facebook amoa ne nua Austin ameo baby amu bi Awurade Nyankopɔn enhyira mu nyina se baby ameko bi anso na mudi machi abusuafo on the 21st December mi di me maame afinhia na e wa Chimodan Cortes memenda yebeko nano so if you ever be try maame akua kire wa fie e the point na fe yakọ me kwesi ada yebeko Church of Pentecost Penel Assembly na if you why aba be transfer me maame akosia hini wa fie wa Chimodan Cortes stop ye nyina de ani kire ho omo de we na brɛ video no ba nye ba asem me maame afinhia na me ka o se ba na Shadrack amfa ayifro bi anso amamo oh dia na dia mo so mu chiri Awurade Nyankopɔn Robert Lubricants eye engine wo he ye di group ka engine mu ka bia na ma engine no ho adwuni se ye ba bia person ko bia do bo kwa kodu me pa chaw bomodian se obeji bi 0592350916 oboase baby diapers be si bro nyen ye to bia che ya dofo ye ma no ye be bo mu bi se omo to hu nyina be wu se wese 0240306394 me pa chaw admission St Andrews SHM ye de ye ma ekoho akwa register won no nyina akwa sua de e de abebọ bra omo kira de se 0244696911 Kenjen esu krojen so obo wiwew open papa wadi diama abo hyehye wo ye Obreman UGC Tafo New Road uto bie no ya na ho adwu se ye so for maame o ne bebre 0241449191 we Elion Mola Memorial Elion Mwela Memorial School. Ye nyina de ma na ekọ ho. Oje akoda bo so me miensa ko. Ye de nyina ekọ amoma ko sua de. Ono mo a. Ebenezer Miracle Worship Center ho a. Enti fa aba no ko 0241561068. Na we ye piwak. 3P. Garlic mixture. 3P. Eye toa. Ehwe ho e pai. Tini ye kokko. Fo ni kire no ko tobi. Ko numbi 3P 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 ko GB 0248928824 me pa cho sasem herbal eye abibidro and sasem herbal say immune booster ko ko GB diabetes cholesterol ni nyina ko GB ko na ko GB o fro say one bre mema wadwodwo no ko GB nyina free ho for fresh ko ni tu ko na kana e ba Mr. ni tu Maria na ho nyo 243559319 na so ko na wo mumu awo na wo ho anyu me pa cha wo yanko abi we ya Patricia Adwecha oni John Osakoto pa cha oni ni fan club Amsterdam ma abruchirefo ni bia di akotene papa e wo mu a wo mo e ware e wo medoma kuma si ye date no e wo so na me se uhuni ya bran pa so rehwe date no e ma ye Patricia Adwecha ene John Ose Akoto date no ye e da ben abi na se enye ndu hokura next year sem yo mu fanto e dru ha ina ya kai na ya ma nti dru ha be kwa akota agusua na gina e kama na nana osiba Baba. Bubi ama. Okay. Ebusuafo, omi enfa course mi nu. Ye nua be ya sem 0554931931 0548931931. Hello. Hey. Pacho udi enti o. Emeka chemi ni aba ni ya se onye adwuma ya omo na mmode na wonyi ne na ho a okwasa na mana ni mu ndabo ano ko de we bi akonya aba ni ma no mo ni bi wa sa pa akonya bi ba cho o mi se wo ka ai kreni bi ngo bi ma se se ka mi tin nyane kana namba yo apa cho ba adwuma mu ha bitimi emre adwuma mu ebusuafo mata de free ehemi free Josie fashion efese free owobom so
What shall I say? Ready made. Eddie Akobe, Josie Bepam 0243433465 0243433465. Yanko Bamla. Wafro why? Yo banko. You of Mammy Nagopo in Shamupa. And there every year the Enchia Cassia, every free Dr. Ba, Asway, Ediama, Yarefo, and yet for Enina. Danny Dana, yet Transi say, Nayenu Bedim Koma, Naye Apomede, Asway, and Wasam, and Yebeka. Danny Dana, Yanam Pesotia, CSA. Say ye to a drama war, Ewo Babino, Eda Stronko, Sawodu Nipedia, Eba Hospital, and also a Stronko. Enti Dr. Badia Okacha on say Ayaresabia and ye be. Se Kasa Ayaresabia, not just a yadie when Nipeduan Bia no Burawa. Ye bet me dim fidie, I reshim baby at the crow a die, amende a dobako, a be free Ghana, and as if Yassia co and see a dono, and no, and a yana Dr. Barpese, or dear Hapai, a two sano many asemawo. Enti nese wu tie me na wo hwe me ade me ka che woni se eye mo aba mu se yade bi da so eye mo aba mu se yade we die enko eye mo aba mu se yade we eye kwankro da bi enye sa bi da fi se tro na ye nyina di achi no se ni dua na ba nyemfa haban nsa yade enti se wote se ye ka haban asem ne ye ka ba bi a wo besa wo yade a na no ene Dr. Ba aso ye ene na ahwai mi no wudi nkomo afire enti yade bi eto so se yade wadwe nyina se wudi kodi bro nyan mesrew sa yade ne se wo fa ye number yi na me ne wo kasa wodi yade ni pie Dr. Ba wa ayaresa de enyi na ebesa wo yade ama yade di onipadua mu mfie bebre no yade ahaban atu sa yade na se ama ho ato enti hye ne nso se eya ayaresa bia ho asem ne ye kanti wo ba ne ahwe nipadua nim ne hu ba bia yade ne hye ne de ho ahaban ene ho aduro akan ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba number yes our number we kuta ye be so we TV ne de numbers ne yam yensa eno so de ba ko na kan ubetimi afre ame afa ne enu wadi nkomo so we Dr. Ba yen ye kira kwan ya ye wo Kumase atonsu agogo Kumase atonsu agogo Aban hospital ne si atonsu agogo no na chi ana yenso wo Mesraw Nkura hospital ehwo nye dia yen ye wo na chi ehwo ana abehu Dr. Ba ewo ho afei so wode wani kire enkranso a ye was Spinters Road 18 Junction Spinters Road 18 Junction ehwo nso ubehu Dr. Ba ho awie ye ne udi nkomo a ne ye ka kire se yade de se wo pese kontem a na kire se wode wani awura ba bia ye sa yade ma ne kontem enti na me ne udi nkomo a da bia ne de wuni mfa Dr. Ba ho eye nipadua ye se udompe no ka se ne ye ka se ne ye ka dompa me se ena wutu enkwanhia betimi ama wudompe no ohawa bam ana yade betimi ama wudompe no ohawa sa bam enti sa no ma mienu we ebetimi akofo ohaw ne amane abre nipadua wudompe ena okase nanso de dosu nipadua no pa ye yade asabe ewura nipadua wudompe mu amo akadem eno eya ne ho asem no ehu pa enti da bia Dr. Bansi obi adompe ne kase mu yade etete no it was say wodi wani e kire Dr. Ba